zajedničko učenje zikra. To što se radi u našim džamijama, uglavnom, šta je s tim? Prvo, od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nije preneseno nikada da je zajedno s ljudima učio zikr. Nego je završavao, neko je ustajao nakon selama, neko je učio, ali za sebe su učili i to je to. Preneseno je od Ibnu Abbasa, radijallahu anhu, da je on s ljudima učio zajedno zikr. Ibn Abbas u Mekki, da je on s ljudima zajedno učio zikr. Međutim, kažu učenjaci, Ibn Abbas je time želio naučiti ljude koje zikrove da uče iza namaza. Isto kao kad bi se mi sad dogovorili ovdje u džami, recimo dođe čovjek i kaže, efendija, ja ne znam šta se uči iza namaza. I ja kažem, dobro, ajde sad ćemo ovih nekoliko namaza, ponavljajte za mnom. I ja se okrenem i kažem, estakfirullah, 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 vi ponovite za mnom, estakfirullah. To je radio Ibn Abbas. Ali šta je bilo to? To je bio talim, poduka. Nije on to uzeo kao stalni sunnet. U sva 4 mezheba i u hanefijskom mezhebu, kod Ebu Hanife, nije dozvoljavao glasno učenje zikra, to je broj 1, niti zajedničko učenje zikra. To je uzeto kasnije, nakon nekog vremena, i iskorištena je to od Ibn Abbasa, što je radio da se opravda takav postupak. Je u redu? Prema tome, to što je radio Ibn Abbas ne može biti dokaz da se to tako treba raditi, nego kao što je i kod poslanika, i što je stari hanefijski mezheb ostalo. Ovo sada što se dešava kod nas, to je, to vam moram kazati, ajde kazat ću, nema veze. Hanefijski mezheb je prošao kroz 2 faze. Postoji bagdadska škola, iračka škola, i postoji horasanska škola. Horasan je mjesto u Iranu danas. Bagdadska škola, tamo gdje je univerzitet Ebu Hanife i dan danas ima, univerzitet Ebu Hanife zove se, oni nemaju zajednički zikr. Ni dan danas. To je stari hanefijski mezheb kako je nastao, jer Ebu Hanife je bio u Bagdadu. Horasanska škola, ona je nastala nakon 4. stoljeća i u horasanskoj školi pojavile su se neke nove stvari koje su drugačije od bagdadskih i ubacio se maturidizam. Jer bagdadska škola je bila na tahavijskoj akidi, na tahavijskoj poslanici i ostalo što je preneseno od imama Tahavije. A u horasansku školu, u hanefijski mezheb, ubačen je tesavuf, sufizam i maturidizam. Nažalost, do nas preko Turaka došla je horasanska škola, ne bagdadska. Je u redu? Jer su Turci, kad su preuzimane hilafet, oni su uzeli hanefijski mezheb, ali ne bagdadsku školu, nego horasansku školu. I donijeli su kod nas i tesavuf, i maturidizam, i dosta tih nekih novotarija u ibadetu. Je u redu? I tako je to došlo kod nas. Dobro, to smo riješili. 3. stvar. Da li se zikrovi uče nakon farza ili nakon sunneta i sunneta? Sašti čut? O čemu se radi?
postoji zabrana od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se sunneti spajaju sa farzovima. Znači, to ima zabrana za to. A poslanik alejhi salatu vesselam je silno trudio se da razdvoji druga djela od farzova. Jer farzovi su to zašto smo mi odgovorni, zašto ćemo biti pitani. Ovo ostalo nećeš biti pitan, ako ima dobro jest, alhamdulillah. Nema, okej. Ali farzova mora biti. I zato je došla zabrana i da se spajaju sunneti sa farzovima. Da bi se izbjegla ta zabrana, mora se ili razdvojiti zikrom, ili razdvojiti govorom, onako ljudskim, ili promjenom mjesta. Znači, ako se klanju tu, moraš se pomjeriti na drugo mjesto. To je minimum što moraš razdvojiti. Sad, druga stvar. Hoćeš li klanjati sad sunnete ili sunnete? Ili ćeš učiti zikr, ovo, ono, to nema veze. Preovladavajući sunnet naših poslanika bio je da uči zikrove posle farza, a sunnete je klanjao kod kuće. Jel u redu to? I sama činjenica da je poslanik alejhi salatu vesselam kazao da su najbolji namazi u kućama osim farzova. Znači ti moraš napraviti pauzu dok klanjaš farz, dođeš kući, mora biti pauza nekad. Znači zikr se uči tu između. Ali je li problem ako bi neko klanjao sunnete posle? Bitno je da ne spoji sa farzom. Da se pomjeri lijevo, desno, ovo, ono, nije problem. Ili ako negdje žuriš, a nećeš da izostavljaš sunnete ili sunnete, ok, klanjaš i zikri usput, nije problem. To nije problem. Jel u redu? Ali generalno neko pravilo, kad bismo rekli šta je bila praksa poslanika, alejhi salatu vesselam, praksa je bila da prouči zikrove i dove nakon predaje selama na farzu, a onda bi sunnete i ostale stvari klanjao kod kuće nakon toga. I četvrta, zadnja stvar, zajednička dova. Dova kao ibadet nakon namaza je propisana po konsenzusu učenjaka. Ali stalno učenje zajedničke dove je novotarija po mišljenju većine islamskih učenjaka i nije bila praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashaba. Ponekad, ako bi se proučila zajednička dova zbog neke potrebe, ne znam ni ja ili nešto, u redu je, ali da se uzme kao stalna praksa i da ljudi smatraju da nije namaz gotov dok se ne prouči zajednička dova, to nije propisano. Ni u jednom mezhebu. I kažem, ovo u kasnijim generacijama mezheba pojavilo se kod ovoga. I zadnje, peto, nećemo više danas. Rukovanje nakon namaza. Taburi također se smatra od novih novotarija koje su ubačene, nisu po sunnetu i nisu propisane po vjeri, da se mora i da se smatra nekim obredom posebnim, da se mora rukovati. Još gore od toga je grljenje. Znači, nikakve veze to nema. Znači, ponovit ću još jedan put. Namazi o kojima govorimo, to je od tekbira do selama. Govorimo o farzovima. A sve ovo ostalo, zikrovi, dove, sunneti, to su lijepe stvari, dodatak namazima, da upotpunimo praznine u našim farzovima. Assalamu alaikum wa rahmatullah.